vozimo se prema domu Nevenke Gudek iz Jastrebarskog, gdje živi sa suprugom i kćeri. Poželjela je promjenu u svom domu, a prva stanica je dnevni boravak. Dobar dan! Dobar dan! Ja sam Kristina iz robne kuće IKEA. Drago mi je, ja sam Nevenka. Idemo vidjeti dnevni boravak. Idemo. Ajmo! O, vidim, voliš tradicionalan stil. Da, volim. Ugodno se osjećam u njemu. A ko sve boravi u ovom dnevnom boravku? Ja, suprug, kći mlađa i unuk povremeno. I oni svi znaju za makeover? Suprug ne zna. On je trenutno na putu u Africi, tako da ne zna što se tu događa. Dobar dan, Nevenka. Dobar dan. Kako si? Dobro. Odlično. Ja sam Kristina. To je moja sestra, ja sam nju dovela da mi malo pomogne u izboru. Pa dvije glave su uvijek pametnije, jel tako? Tako. Predlažem da odemo do našeg dizajnerskog tima. Može. Ajmo. Drage moje seke, ovo su Petra i Ivana. Dobar dan! Dobar dan. Ajmo igrati igru toplo-hladno da vidimo da možete pogoditi koja je vaša TV klupa. Može. Krenite. Hladno. Hladno. Toplije, vruće, vruće, vruće. To je ta. Bravo. Prekrasna je. Sviđa mi se. Može. To je tvoj stil. Je. Moj stil. Dobar dan, evo naše tete iz Kamenskog. Dobar dan. Dobar dan. Vidim da ste se već odlučili za ovu takvu zavjesicu, uz to vam paše koji dekorić, možemo vam sašiti, porubiti. Super. Je. Baš je dobro. Mislim da smo s ovime sada gotovi i vidimo se kod vas u novom dnevnom boravku. Jako sam uzbuđena i jedva čekam. I ja isto. Pa pa! Bok! Bok! Prostor je spreman za makeover. Krećemo. Dnevni boravak je gotov, idemo po dobitnike. Drage moje dame, ovo je vaš dnevni boravak. Dobrodošle. Prekrasno! Prekrasno. Ovo je divno! Kaj vi kažete, baka? Prekrasno. To je naša Hemnes kombinacija s kojom možete raditi različite kombinacije za spremanje. I televizor se super uklopio u ovo, ja to nisam očekivala. A gledaj Leona! Da, i vaše obiteljske slike su također sve zadržane. I uspomene. Da. Iz Afrike, jel tako? Da. Evo tu je Iz Lula Rusije, tatina. Iz Rusije isto. I nove šalice. A što kažete na sofu? Odnosno na ove dvije sofe koje smo izabrali za vas? Moram sjesti malo. Super je. Je, prekrasno je. Super je. A sada vas ostavljam da uživate u vašem novom dnevnom boravku.